ada tuh. Ini resep sudah teruji bermutu. Khasiatnya keset rapet bebas bau. Ikam ke pasar isuk manukar jamu. Buat kacang kir langsung campuri banyu. Kalau hendak dingin, Campur lawan es batu. kalau hendak gatal, Campuri gatah sao. kalau hendak panas, Campur minyak GPU. kalau hendak greget, Campur sedikit paku. kalau hendak rapat, Siti Silim Ateko. Silakan jika mencoba meminum tiap minggu 5 kali sama laman dijamin kada KO.